احمد كرموس سروكي كنكي كونغرا نتويا كردستان نهال هريما كردستان عراقي اجبو جوفينان قال رايا دارين بارتين سياسي لور بما بستا بريك خستنا جوفينا كبرفرها بارتين كردي لحمو جهان هلبت لي بيرورياكو 100 سال در بازبن لسر پیمانا لوزان کو ما في كردان جيستانديكو ببن خدي كياني خوا ودولة أخوا كاك أحمد نهار راس أخوا سليماني بمرايا قال كي سباس جبو دميوا يعني أن ما بستواهر جبو هندية كون حول ددن جفينك برفرح كردان لفي بيلوري بكن كوسا صاد البارزبة لسر بيمانا لوزاني بله راست سپاسکم راسته نها بسردانه که فرمی شانده که کنه که لباشور کردستانه همان افچند روز دانستاندنه ما لباشار سلیمانی به هفدیتنان سروک پارتی و رخراوین سیاسی جواکی کسایتی و حتی راده که جید به سروک عشیران ده kesin rolan bir و روشن bir her ditne me devamı me ve hizrahiye ku pişti çend rojidin em derbasi hewleri jibibin ku bi tavayî her ditne xwe li gel raydarên siyasî parti mebesta min ew partiyên siyasî û saziyên civakî û heta ew ku em ê ev dîtinên Serokê Parlamentoya Kurdistanê rêzdar Rêwas Fayîk yekîtiya parlamenteran ev li gel partî û rêxrawên siyasî yê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê. Mebesta me ew e belê mebesta me ew belê keremke. Belê keremke mebesta we yanî dixwazim bizanim bi Kurtî ji bo em gelkî pisyar hene min cenabê we bikin li ser vê seredana û li wir. Belê me besta me ku seredana em hemû partî û kesayetiyên Kurdistanî her çarbeşê Kurdistanê li diasporê ku em weke ji we ve diyar e 100 sal li ser peymana Lozanê de derbas bû. Em sal 100 saliya xwe li paş xwe dike ji ber wê sebebê jî de weke Kongre Neteweyî Kurdistan me salê 2022 de konferansek li bajarê Lozanê li heman salona ku müzakereyê peymana Lozanê pêk hatibû me kir di wê konferansê de rêkeftineke bi giştî li gel partî û rêxerawê siyasî ku di wê demê de 5 û 7 partî û rêxerawên siyasî û civakî beşdarî konferansê bû ku em sala 2023 بله 2023 100 سال در باز بن بسر وی پیمانی را مزدخواست بزانم برسوا پارتین سیاسین کو هاتانها اون دبینز جبو وی پیش نیازا هندکن چوایا ev pêşniyaza me ew e ku pêşewaziyeke gelek erênî lê heye partî û rêxerawên û kesayetiyên ku me dîtine heta em roj piştgiriyeke xurt bi şêwazeke bi helwesteke gelek erênî hem piştgirî lê dikin hem ku ew bixwe jî wê beşdarî vê konferansê bibin. Ji xwe çalakiyê me ne ye konferanse ji meha adarê bigire hetanî meha Temûzê meha hefta rêze çalakî konferans hene, panêl hene, forum hene, xwepêşandan hene bi kar û xebat û çalakiyên cor be cor ku di nava van 5-6 meha de wê berdewam bike ev mebesta me ku vexwandina hemû nûnerên Kurda û Kurdistaniya ku di konferansa finalê de 22-23-24 meha Temûzê 2023 ku wê Lozanê wê pêk were. Em hemûyan vedixwînin wê em du roja paşaroja ya jî pêşeroja Kurda ku şirova bikin deklarasyonek daxwaza Kurda belê. Eger konferans bû li wir gihane hev û partiyên Kurdî gihane hev ûnê çi daxwazî bikin ji bo çareseriya doza Kurdî welatên serbixwe federalizmê ve tiştek li bere yan ûnê li benda wî konferans bibînin heta konferans biryareke bide
نا ام لسر کیجان بشی چه فورمین آوا کرنا یا جی سیتواتویا هر چاربش کردستانه شخوا ام وک کنگرانه توی کردستان کو د پیمان و پیروا مدهیه کو او بشا بخوا تقدیر دکه و چه فورمین ریوبریه انجیستوی وش خور هل بجیرن لبس اوه ما بستا ما دوی کنفرانس ده کو 100 سال بهوری ده کو قتل عام جنوساید پرچبون تالان ویران کرن کوچ بریل گلخوانیه کرد ایده پیمان بوی رنگی قبول ناکه پیمان بوی رنگی رد که و لدیجیوه رادوسته ام دخوازن که ده 100 سالا پیشی آمده هبونا کرده ستاتویا کرده ناسنامه کرده وکه ملت کو بیت ناس کرن ام ویچتی امیل گل هفدوش رو بکن ام یک ریزی و یک دنگیا گل کرد و کردستانه جبو رایا جیهانی جبو رایا ناب دولتی بدن دیار کرن ام ایرادا گل کرد اصرار گل کرد لسر ناسنامه خواه لسر هبونا خواه لسر زمان خواه لسر پاشا روژا خواه ام بدن دیار کرن کو کرد لهمبری پیمان بوی رنگی اید نو که پیمان روزانه کد 1923 هات تومار کرن کرد ایرو خودی اراده خودی سیاست خودی پروژه خودی ناسنامه ام دخوازن که اوایاد قادا ناف دولتی ده جیهانی ده نتوی یک بوی ده که اراده گلی کرد حرمت و رومت جر بکن استاتویه که فرمی قبول بکن ام پرچبونه داگر کرنه کولونیالیزم ام رد کن بله كاكي احمد دلفتي دما بريز احمد كرموس سروكي كونغرا نتويا كردستاني كانكي جسليماني بمربو قال كي سباس